Mana. Mapoi. Mabyuka mambo. Yo. Ndebe ko ngenda kurondera icyo munsi ndebe ko ndonza kuronka icyonge asige no gikano kajyango ariko bwamana jefe ubusenzo mu gutimo ubutsi ube ko idaro micyonze kujye kwera uyu munsi man ya no kuri pe warufashije kwera nkarubije nkarika kwicwa n'inzara man no kuri je ndasenze cyawe kabisa cyane ngiye gupfa n'inzara nta kintu nta kimwe matse Manu ufashe kwenda ukunda kwigiza kagerageza nyana ndabe ko noronka imikuri sha ndebe ko nza kuronka ndabona ndaje nzomwirukane kuko ndabona ibyo bimeze neza. Tubona la mukaza akomeza kungora akazi kansumbuwe mu nzu je ndabona ntibimeze neza ndaje nzomuhindure kuko ndabona imirimo iguma indusha ngaha nagikoropa kandi n'abakozi benshi bakunda kuza n'abafeki ego sawa turasubira nta kibazo. Imana kweli fashe haji hano rusagara bagira neza hoti ba hano abo ngaha mwamaye kazi ndabasabye mu makazi mabuja kweli ndamira fukameto mu makazi pe ndashonje n'ukuri kw'Imana Imana yobagirira neza pe nubwo wompereza ko gukoropa hano umuntu ko gukoropa no gukubura hose uruwa hehe nduhari yahijya hati birakurugo oya mabuja kweli niko ko mwompereza ko gukoropa no ndakwigiza n'ukuri kw'Imana mumfashe ndashonje ndumukire na office ho magaze mwampaye akazi mabuja kweli nuko ko kumesura ndagakora kose we nuko nateko guhindura kuna nagibazi no gakora n'ukuri kw'Imana yo mabuja mwakazi n'ukuri kw'Imana ko Oshigenda ndakwigiza mabuja makazi n'ukuri kw'Imana wamaye akazi n'ukuri kw'Imana ndagutakambye n'ukuri yo ndabaho gute ngwino nkuriraho uyu muntu ingo makazi ndagukoreye mabuja n'ukuri ushaka akazi ko kunterura se unjana muri dushe ariko kose mwompa no gakora n'ukuri pe ngarungo ko cyo ndiye pe ndababaye ariko abantu muransetse abakene murakena nta n'ubwenge mugira undevye nyane ubona wonshira muri babuja ndagusabye kazi urakanyimye ariko ndo ndababaye izo riragishe pe mani kweza genda giye pe ariko bw'Imana simbura kazi nubundi yarampeza agiye bebashe urutoki rwanje ko mbona ruguma rusubira inyuma ni kubera iki abakozi ndashiramwe ariko nta bintu bari kubarankorera ahubwo reka negere ndabe ibintu ndabona ntibyoroshe kabisa reba bino byatsi byose karajahora cyane ibitoki binini none biriko birashaka akantu gatoyi kubera iki abakozi bariko barankorera nabi ibintu sinovyemera byatsi gusa kurusasira ntibagisasira ibitoki je sinzi nzobirukana ibintu byose no badavyemera.
abantu bavyuka ngaha badodora Amaye murimo boss. umurimo Murimo ndakeneye umurimo uri kurarondera umurimo akazi nimba ariko mwampa kuguharura mu butoki no gakora kari cyo kozi no. Nkaruga cyo kujya kwera ndashonje. ukaruga ico kurya Ego. kuvuga je mfise abakozi benshi Oya boss ndagutaka be nuko imana zingene narose kwera akazi n'umwana isuka zitse hasi. reka nkubaza hari tangazo bafise ngaho yuko turondera abakozi Oya boss kwenda mbere apfuka mbere ko kwera sindaro umusore kuri kwimana boss ndakwigize umviriza je mfise abakozi nkoresha hana je mbambarara kuko je mbambarara Oya nuko uri ahantu ingene bimeze akazi nuko uri kozi ndapfa n'inzara pe. oya bandanya reka kungora burya ndi onorayi Oya kubona ko rimwe tunakora boss yo nuko uri kwimana reka kungora sha reka kungora ndiko ndakurikirana ariko tunere ko zirava mu Mombasa reka kungora ahubwo bandanya we nani mbe uri umugabo uri umusore ko mbona umenga byaraguke boss reka cyane umusore boss ariko gusa ndashaka akazi kose kumba kose ndagashobora nimbara ko kubaka kose ndagakora pe ko ndoga kazi. we musore ndaba nukuvuga ngaha nta kazi kahari bandanya reka kuntwarira umwanya kuko hari kontinere ziko zirava mu Mombasa ndiko ndavugana n'abo muri Mombasa sika kungora kuko je nguma ndi online bandanya nta kazi mfite ngaha bandanya uje kurondera ahandi kandi urabona aracari no mu gitondo toka bandanya ugende sharika kuntwarira umwanya kuko ndi umwanya n'amafaranga mureke gusa mutugora Shere wanje no musi yambwiye ko turi buhurire hano none sikatazi no musi ko ibintu amaze imisi ndamusaba ni kubera ikatabiye share kana murindira ndawe ko yarire kamenegereje ndamuraba uno musi ho hatabimpaye arambona ati mana yanje akazi ndakabuze ese buri sheri wanje ko nari namwemereye ko nzomuha amahera. Akazi narose kenshi iri hano hose narimo ndubaka kiyedi amavuza amafaranga narose ni menshi none rero bya bindi burya reka jewe burya wenda gukunda cyane kibazo so uzi ikintu kibikungene bimeze bosi arambwiye ati amafaranga zo kugenda kwishura anyishure mu nyuma urabona hari akantu tutaramara hari ariko je ndatashe vuga kubera shiri uraze ahantu twahuriye ahantu ko turi babiri ntago ntotuma uze untekereza umburi none se wewe ndikubera iki buri munsi uzumbesha nkuko ese wewe umuntu dukunda nk'imyaka irenga 15 kweri ata ikintu kizima uramereza kubera ko mumbesha jere ivyanje nawe biherane no yumuntu oya sheri byo uri kuratekereza si byo kwisi oya mpe urabizi ko twakundanye turi babiri urazi yuko nakwemereye ibyo byose zinogurira ariko nuko bitawaciyemo iyo munsi mbabare basi nzokarongera sheri pe oya jende kura jibye ibintu byawe kuzurambesha nabi hanze ubaye iki wewe amafaranga ndayabona ndakugure ka kantu kumugoroba oya ibyande nawe biherera oya sheri oya pe oya ntibitekereze ka oya reka nisuka rwihangana na itahanye ubu bona no kubesha sheri kwe oya nukuri pe ibyande nawe biherera ntizogere no birahera sheri oya ntubivemo oya my love bebe niwongere no kumpamagara iryo zina ngo sheri maro rimwe kare gatatu wamvuye n'imbere mana yacu umunsi biracanye akazi ndakabuze n'umukobwa twakundanye yaranyanze arankatiye wese nkora iki ubwo rero ndabona nta kindi sigaje ubuzima bugiye kumbera bubi umwanzuro ugiye gufata
ngomba kwandika urupapuro ngazo mama n'abashikanje bakazoreba icyambayeho nakindi sigati kisiyabazi mana uranyaga pe uranyaga kabisa. Mugabo, vai wakini, vai. Uri mu biki ngaho? Uri mu biki? Yewe, banza uri mu biki? Mugo, yewe, uri mu biki ngaho? Umva, banza wumva. Habaye iki byangenze gute wewe mbira? Yambwira mbwira. Biya hundifani, habuzagene. Habaye. Kumunini guhangaha yewe uzi byagenze gute mbwira bora buri gihe ubyuka ugenda mbese kanakubaza ni cyo kibazo ufite bana mbwira oyambwira umviriza yewe aha nyine hari umukire hariya ariko hambwira ndamushakira abakozi nawe kandi wojamo ubuzima bwawe bugahinduka bugahinduka mugenzi urakoze umva ese urafise impuzu yego oya sinatunze yingwegera gutura tugende basi tugende wowe ukigenda umunyetranzite wewe umukobwa wo mwa Rodoviko ejo bundi bamudovisinda mwana wanje usubiye kuja mu miji kweli tuzabipfa kandi ikindi gihari ndazi musaza wawe ndavye neza iyo ndiko ndaraba menga nakantu kagapapuro nagakete mawe bahungu biki gihe basigaye bandika makete bakayibagirira n'imbere y'umuryango kamanze ndagasome osanga ndamenya amabanga y'agahungu kanjesha Yes! Man! One point! Mabyuka mama! Yo! Mgongo hati! Mwana! Unyago sigara ni jengene!
mama byuka umugabo wanjye yapfuye yiyahuye n'umwana wanjye yapfuye yiyahuye ndashika iyo ndashika nibagiwe na wa muzigo nshira kuwutora umwana wanjye yapfuye nyega we yarinza kwandika ubwo yapfuye yo mbega amagogo ndakubwira nabwiye ko nzi ujyana mu gisagara ukabaho neza si ubuzima bugahinduka ndakubwira araha nyene wabonye mari cya gisagara none wa muntu araha nyene aha mu muji aha nyene mu muji naha nyene naha burya twashitse Wana kazungurukiye hose ko mbona wa mukofita ariko turamubona. Oya araboneka. Araboneka kandi ikindi nacyo akazi karahaye. Akazi karahaye. Ntigira ikibazo kari tayari. Uraje. We menya ngo ubuzima bwahindutse ko wavuye mwakera cyane. Kahindutse se. Urabona aho urabitanguye kutuvyuka isaha wishakiye woga amazi yo hejuru. Gahindutse we rindira ahubwo reka manze kwanza mpamagare kwanza wamukire. Guhamagara. Reka ndamuhamagara. Yego. Kambugane nawe kambugane. Uyu ni umuki kweli? Yo bro. Salama. Ano tu boros? Ni kare kama. Aha naye mama. Wewe ndi ukuye. Man, je numwenye ntumwana hano nubibona ukuraje. Oya hano we kwazirwa he. Kandi we ndabona namutoka mbare bira hano mu muji wacu. Uje ni mosaga, we buje ni mukora hanga. Uje we niba gutwaye ngo ugiye gupaga sabi. Urafisa akazi se? Yo, we urariwe karabaye. Ahanye ndiko ndabona bagufyese. Urundi cyo bita gufye. Aha wariwe ni. Reka. Nagwanura wo kwisubirira ibikari biturutse mani. Oya reka kunkangasha. Wewe ushaka kuzinga usubira ibikari naho ubundi ubunyanubu. N'ababire batangiye gukumedita bahite bakunyuza kuwepo mani. Yo, kumburi na kadagi. Niwisubirireyo. Hano akora babingwa. Urabona iyi babisi. Nuwa bagenda Desire nyingi. Hara. Oya hara. Oya. Ndigo mvuga kintu. Ndigo mvuga kintu mwaba we. Azava mehe koko umurage namuranda mwe mucari wabo be mwakinu gisagara ho araja hehe arapfirangara nkagahini mbega we twasega mukantega mwabantu basakariye kandi ubwo mukagiye Nashaka untiza agatelefone gake nteko na murugo.
je narabeshwe bajanye ngaho ni mu kazi none nabuzi iyo nda ndiyo muri babahungu bamwe bafata bagasura mu oya no kuri kwibana pe oya nabandi bandi suko kubabona bandi siko bandi siko je ntekereza oya no ndagutaka be basi kuri kwibana fashe kama mufise ubwenge bukenya oya none nkori iki umuntu kubesha nyizera basi nyizera ufashe pe ubwenge ufite vyira ariko nta rimwe naguhera oya nuko bimane guhezagira pe yo none abanyu batura Yesu we cyacero kimwe bavuga yuko gituramwe abahungu bubijuju gusa oya suko uko babona barese ko je bantekereza nuko kwemera kwicara hano kuguhereza umuntu tuyu umwe wonyene yego urabipa banze gutelefona ucumereza fone yanyingiriye nta kibazo koresha umwanya mano fashe beba mama tori simu mufashe imviro aro urinde uri mushikanje uri hehese oya nuko mufashe narahenzwe ego nuko ndabatakambiye pe nibuze bamere nabi kandi barimo barampiga kugira ngo banyice narashushwe cyane ngo nakazi komeye bantwayeho ntazi sizona zimiye ngo ni hehe ego ugenda ubwira mama papa uri hehe oya nawe oya inzi urimo bipfemo amagambo menshi ahagarara ego sawa ngiye kubibwira mama none turakurondera kuri iyi numero sawa ndabarindire mukoresha umwanya hano ndabi ndangije kuvugana na musaza wanje ahubwo telefone muvugane uyuhe wo mwisabato aho baguhaye musaza wanje uyuhe nyene katazi nuvuga musaza wanje nagumuzi musaza wanje ujya nyine nagumuzi inde musaza wanje nyine undi uyuhe musaza wawe musaza wanje magogwa ibiki n'igipapuro kari ngiki yama tangije kuvugana yambwiye ati genda guhiga nyine muvugane waretse kuntera ubwoba yambaye irihe nyarutsa ufite mwama unite se ndayafise singima ehe telefone turabe no uyu mama reka muvugane mama ni wewe yo babaze oya halo akubari mago niwe mwana wanje yo none uziwe ko watumye nenda nanje kwiyahura ngo ndagusangiye yose yagiye niyo wowe wagiye uracyariho mu isi kwera urupapuro ko nagwiboneye n'amaso yanje abiri Yesu we nakubari ugera none nta ticyo ufite sawa mwana reka ubunyene nkati simu ndaje ndondera ukuntu ndakuronderera itike mana wanyu mana urakoze ndagusenga ndavuga ati umwana wanje arasanze yose yagiye ariko imana urabikoze mbe mana menga no kubizura sawa mama urakoze reka nanjye nitegure kugira ngo nze ubu nyene imana iguhezagire mama gira vuba deretse no kumengo ufise igihabu cyane Yesu we mbega abahungu bo mu byaro nuko nyine bamumeze gufata fone mu maboko ukagira ngo ni zahabu ego kweri muri abanyacyaro Yesu we.
ndashaka intwari iyo mucaro kome muntu kibibazo mwana ntwara mucaro mama arakwishura we story kimwana wajya wana amafaranga araharugira ikibazo akabazo ciki mama arazifise kampara mani bakorera iseni imbere mani oya niyo mucaro azi guheda dore wa muhungu ndakese ntigwabona yuko nagushaka kupikirana nta bintu mbaye ufise ikibazo ciki se amahera mama arayafise tugende ibibazo mani nuki ibibazo se uyereka mwakigene mama dore wa munyacaro bro tugende urampangara komeza tugenderere baza kumangara ariko nayo sitendeye ko kuburana banze ukureho ko mama oya mubwire iseni za kuma nyoko wafise iseni manyabandi arayafise kandi ndigira wa muswa ababanyi banje gitumye ndabatumaga ngaha ndabarira ariko nta kantu ko gusoma mfite ubwo ubwo nagafite ikintu nashaka kubabwira umuhungu wanje urazi ko yari yaransigiye urwandiko ambwira yuko yiyahuye kweri nararinze ndahangayika nzaniye telefone naraganiriye nawe n'ubu nyine mu minota mikeya mwogira gutyo ukabona arashize icyo cyatumye ndabakoranya kugira mumfashe kwishima mbere muri make nk'aka kaza kuba ari akasi kakuru tukita akasi kakuru kugira ngo wereke ko nishimye mumfashe dutambe bazumwe amafaranga yanjye fata amafaranga yawe urakoze kunshikanira umwana wanje imana ikongereza umugisha muntu maze abagire ko tambirima